Hiji ni Weru TV. Kedisha mwenye mutegeri wa Weru TV kambiti kintu kya kunethiete na mbere owega umundi ni tariki 4 ya mweri wa 11 mwaka wa 2022 niumbitagwa Christine Wanjeru winko gwate ogeni Nteto ni cia Weru Thaa Mugwanja tukiamberia mubunge wa Thaa kaunti ni ya Tharaka Nithi tawe Susan Ngugi Mwindu na urete thirikari ya Rais William Ruto na nkinyagia CS wa ukaria wa ndani tawe kithure kindiki ni methiro makiraithiria muno masabu area na kumonera mbesa na nkinyagia uniform cia gwikagira inde iria mari wirani. Area manager mtu wa maana sana. Area manager ita mtoro kurigerio wati na ndegoro buke ya kunenea. Area manager toga no wathania thirikari na mwananchi. Area manager no kera mwananchi rori na grassroots amwere imbio kwenderea thirikari katuge kwina njanjo cia twana no kauga gitarire kiumia gike kwina njanjo cia twana kumarire kuthiriri. Area manager no kinyo wathanagia michi no guiye thina cia corona akurure batigana. Area manager manji no ete muntu na mwekuru wake baratigene kabisa na akara na bonde goro muntu na kwera issues ciao cia merega na cia mbi na difference ciao cia muji akara ndegoro akabagwatithania ni wankoromba tirire mucio nicio ndeto kureta assembly URETERI mndi mheshimiwa mkose utukenuwa mwisho tafadhali thirikari no rajirende ugu na imbia thaino to na minister wa imbia wa interior mheshimiwa Kithure Kindiki professor Kithure Kindiki ningwetegia thaino kuringana bora akwerewa mantumeria managers professor Kithure Kindiki mtu karete ntora nere wanu atira ko gwa komana area manager issue fulani uti mtu takomana area manager meyawira area manager wirenene muno tafadhali thaino kwaria na interior minister wetu professor Kithure Kindiki na mheshimiwa William Samoei Ruto akuruba bantura ne kuruba ntura baberutaniritie gutetheria ku prevent crime ku prevent issues itikadi si escalate tueke imbinge ibachwerwe kanyamo ono ko ingirichiere kana ne komi weri koneka ke thirikareni baruta wera bare kerete no tunakununtu range is not an administrative unit. It is not an administrative unit. Nteto mere managers batona kanyamo kaiwe kando paruma we kanyamo reba komana ge karoni kana kaye wa mweri area manager kona no kanyamo timbesa cionka area managers mbabati kwa kinyabe na uniform yaba thiete ogu kinyabe kia thoni mtu akaba identify bari bo area managers kanyamo kaye bagore nako kinya tochi bakahorera makara tochi mbona bathiete otugore mo bakiondagia na tonyamo tare aratori ibone kanyamo area managers kenda crime na mantora mathiraga matengiaga na kotina gutukwa kunge mantora mairagwa. Togetigana na Nteto inu gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na nkanyagia bunge ya kaunti ya Meru tongoretwe ni speaker wa bunge inu tawe Ayubu Bundi ni makweregerwa muthenya wa omundi kwithirwa magietika murungamiro wa budget ya thirikari ni kumania na barua iria mamwandikiretie makenda methirwa manenkero mataro iguru ria thina iria cithiritwe irebo ni nontu bwambia cia matura nicio ward fund na togetigana na Nteto inu kirente Sienge ni ati mukarigite wa ngwataniro ya mawakiri Teresia Tharaka Nithi kirimi muturi na meneretie erimari ya ruko riria ndani ya tauni ya Chuka ni baria akuga guti muntu no mwe wethiritwe ukiaririria kana wethiritwe ukimeneria untu uyu ona nkinyagia rwangirwo kumenyera riera rwane manaugite untu uyu ni ugwati umunene muno kiri maisha ma antu ma county ni enu ya Tharaka Nithi. Na rego tudira tukiukia kanyaga kuno kabanini tukathino akoni ngushoka na Nteto nkuruki. Maria mtakatifu mama wa Mungu uliye
mukumieni Jesu Kristo ndagukethiu ntuko ya narua gukurikania Jumamosi je kiatho ni giki nene kire giukarika ndene ya kaunti yetu ya Meru kire kiatho kia biri kuthithika ndene ndiguru yetu ya Kenya. Leo tunayo furaha kubwa sana tunaposherehekea siku ya kutangazwa kwake mwenye heri Maria Carola. Njoo tusherekee Sister Maria Carola, njoo tusherekee uthure no ndiwe tumaoni na wetu itwa akristo na weye wone ora muntu ya muthure untu bubu twire ukarikana ara Rome lakini baba mukembu yetu no twakanya kuthithia tutongere tu diocese yetu ya Meru antune diocese yonde ngakwira karibu tariki 5 mweri uyu jite November Saturday. Bantu ya Weru TV mono mubango jokwa ya kaniseni twithuranirite bwega mantu kwa Jumamosi gukuretera kiatho giki imwe kwa imwe kwambiriria thaa 12 cherukiri mwanka rira kiatho ikambire kane gongona na misari kambiria mwanka rikinye muthia. Thank you. Murungu abutharime sana. God is good. The king of Meru culture is back. The past and the present is here. Kasua ketunia ni kunenkaniria. Na tata ni utatania. DOA ni kenda tukomba ukundia Kemeru urakibateri okundanua. Tukuria ni Kemeru. Kemeru negeto. Na kuira renge tukuria ni Kemeru. Nikaura Kemeru. Kene Kemeru kya momero mokemero makoro tosokolo sukuru kwena batu bokoria Kemeru twena Weru Kemeru keremora oba kiriogekeru nika untuira bwetu bwenduo na ninge bwetako mwana aringe karajethe era wali kinya muthumo ninge arego karajethe ikero eria itichiara tukurie ni Kemeru ngakwira ne ande ne Weru TV ntuko cionde cia Jumamosi kwambiria thainya cio tuko mwanka thita na woni ekolomoto ni mwenene MC Laingo. Inya star 812 star 972 hash wikira Korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tuni yeku. Akorintho ya ijire gichunchi gia 13 kamustari ge 14. Wega ba mwathani wetu Jesu Kristo na wendo ba Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa yeje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya star 812 star 972 hash wikira Korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tuni yeku. Orenge ingugwate ogeni kiri Nteto cietu mukaririgite wa ngwataniro ya mawakiri kaunti ya Thaa Thaa Kirimi Muturi na meneretie irimari ya rukoreria akuga riri ndani ya tauni ya Chuka na gutewe wethirito kigamba iguru riario augite nkinyagia rwangirwo kumenyera rera tarunema rutithiritwe rukiraithiria untu uyu aritie mama ende ya mubango wa kubanda mite urorothikirite shukuruni ya ciare ya Chuka Girls. Indeni ya cukuru ya sekondari ya area Chuka kiathoni kia wandibwa mite ukungwira mianka 10 kuma katiba ya mwanka wa 2010 ikuthondeka koti ya marama tuthiurukirite na minda akiaria kiathoni ikumo karirigite wa kiama kia mawakili LSK kaunti ya Thaa Kirimi Muturi na meneretie itagarira thirikari ya kaunti ya Thaa ria gutejaga ruko kenini kira kirindeni ya muchi wa Chuka. Muturi arigwa keni ku kia matemaruko no gwati muno kiri ugima bwa kariba muchojo wa Chuka na ntora iriri akube akirigaraga ikina onto kinyobi chanema itabinga utaibwa mateba ntoagu. We note with concern that ours is mainly the only community hosting a waste
dumping and of disposal site within and in the midst of its CBD within proximity of residential, institutional, and office establishments. Yet nobody, including NEMA, who are here today, have found it within their obligation to take requisite action to remove the nuisance. It is scaring and appalling that we continue to move on with business as usual attitude without any iota of concern in the endangering activities of the nuisance that poses a serious threat to our environment. Charles Yano uria noe murugamiri wa koti ya Minda ya Chuka naugite ati kuri na ubatu bwakari kuthitangaga magamba maingi Ni tukuromba urekeri ende tukithii na mbere tetoni cietu akarima kabui na nkinyagia polepole mwena wa Mara ni maguteta ni kiria makuga ni kuthukanga kwa barabara inu nonto wa ngari indi toire kwithirwa igikurukira barabarani inu na gutika ndia cia ronchi barabarani inu mariuga mubunge wa guntu kou ekire maramu ire yakinyire skuru ya Nturere na gutiga na ukungi ni tabuma ati ni mugambi agutwira. Ndenda kwaria Nteto ja barabara ino yetu ya Kabui pole pole. Ino niyo itudinetie muno kuma kagita karia ngari ino ja kurima kwinja mitalo ya siwenji jejire guku. Ba tutiti olirite barabara ino ya Diraburu mwanka leu tulari na gipindi kya teri guku. Na leu mbula niyo nilejire. Ikena kama tamudetu ikena roda ntaka ukuli utote kumba kumira kuma Nturere mwanka Kabui katukulila njira ino ari mukacha ni makoromoko na ni makoraga maiga ene batetu ikira kura njira mborokeru no ana betu bona wa kumira babiki wiki bategendaga riu ya kuromamberia kurutwa makagweza na njirani tio totena njira na ne twari wega ati tuwe mathina mama kaleke atwikirire mwala mukuma lugari akena gaila Nturere kuma Nturere mwanka sukuru kia nini barabara yetu kite yaragana na mwanka yatwika minoga kiri atori baguku tukiumira tuyumira na dina tukamatete ria ridigitikaga leu twina sala ira tuonete nene muno na ne bakulia maiga ku na batomba twikira no barabara ni no tomba kumira bwega no kaba kwenye maiga mau na tupatukira uko mbere ya kulikwenda tutendeka ira ino leu kule to kuno mwanka twetere nginya guke kumira nginya kuma ginturari tano tumba kumira rokele mtu na ateru kuma leu no katugite kwanza leu antu ba kwa materia buto elia no lilu rokele na dau leu kuna thina barabara ni kulete kumira ni thina leu antu ba kwa matabilia tatio kuno mwanka tu no tumira kuma ginturari ta kwa keja kana liwa lilo no yala no anini Na unibo tukurekeria Nteto cia Weru Thaa Mugwanja Nteto ciingine ona cia kinya Thaa 1:30 kiogoro mbitagwa Christine Wanjeru kwendere ntuku imbega.